Cari fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi Ob sklepu splošne audience je papež Frančišek pozval k skupni molitvi za žrtve dogodkov, do katerih je prišlo v teh zadnjih dneh v afriški državi Niger. Izvršene so bile brutalnosti do kristjanov, otrok in cerkva. sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso Prosimo Gospoda za dar sprave in miru, da versko čustvo ne bi nikoli več bilo vzrok za nasilje, nadvladovanje in uničenje, je dejal papež. Ne more se vojskovati v imenu Boga, je poudaril in izrazil željo, da bi se čim prej vzpostavilo ozračje vzajemnega spoštovanja in mirnega sobivanja za dobro vseh. Zatem je skupaj z branimi verniki v avli Pavla VI. Še zmolil Zdravo Marijo za ljudi v Nigru. si possa ristabilire un clima di rispetto reciproco e di pacifica convivenza per il bene di tutti.